Nagplano ba ka mo palit og property nga barato kayo pero layo kay sa syudad? Before nimo ni paliton ha, hunahuna sa ni pag-ayo. Kaya ang real estate is about location, location, location. Ang yun ang pinaka-importante basta mapalit ka property. Ang barato nga property sa remote areas, dili kay nataas og capital appreciation compared sa properties nga duol kay sa infrastructure like malls, transportation hubs. Unang, these are the three things that you need to consider before choosing a real estate for your investment. Una, prioritize accessibility. Pangita ang properties nga duol sa airports, transport hubs, or commercial centers. Ikaduha, check for future growth. May plano din ang gobyerno? Tukod ba sila bridge? Unsa ba? Kaya kung wala, then medyo lisod-lisod pa na. Katulo, consult local experts. Ask local real estate agents, brokers about the market trends and future growth potential nga property. Kung ganahan ka makatuon ng additional real estate investing tips, check the link in my bio or follow me for more.